Obwe President Yoweri Kaguta Museveni arugaruka kusherura Karuru mu Burenge rw'izoba arukutandikira mu district eya Kisoro eryanyekyakare erizoba twatayiraho district eji eyebungo okugambaho n'abaturage otere habebembezi ariyebe barukutekateka ngu bikozirwe kandi bishemerire kumwa amukugambaho na Tayari West omukyara Florence Nkuranga mukama wa Nkuranga Modo Farm Aishtamire arihikitano yashobora okuya kozisa obushagikiyo kurugwo muri government okutunga obukugu obwokurakuranisa famu ye okubeye cyo kureberaho famu ye yeji erimo kutunga ebintu nyamwingi nkente empuno enkoko hamwe no kuhinga ebihingwa nashobora ngu okutandika bikaba bitorobi konka kuyatungira obushagikiyo kurugwo muri government nabandi abarukwatwaho akanguhirwa ndongera sinakwibagirwa gushima Wealth Creation nayo yaramfashije kandi ikangurira iri kugabira abandi kugira ngo nabo borore ingurube Nkuranga nagira government ekamuhereza umwanya gwo kwiterera ebihingwa bye abo kuba muhingi owe cyo kureberaho kandi hati ogwarukozesa umbuhingi no burisa no bwakubaburiyo bwirebwe cyanda tugeze ku irrigation yo nahawe na government kandi ndashima president ari gukora ibintu byinshi every other day hari ibintu biri kubaho none nkaje sinaye nakabonyeho kumvaho irrigation twayumvaga mu mashuri nangwa irrigation iri kuva direct mu mazi mu ngezi Oguna sima government ahabwo kumukugura na no kumuho kugo muhindwiro muhingiyo cyo kureberaho amahoro n'ubutunzi mfite ikibanze mbikesha amahoro ya government nziza ngubu tugiye kuja hariya nkwereke irrigation yo government yampaye as a demo farmer kugira ngo nanje bakimpemere yuko demo farmer yuko nigisha abandi Ebi byonane binkuranga arukwekitira kandi nomwe abantu benji omuri Kisoro abo Tayari West basize kugambaho nawe Ndiana Richard Ormeya wa Kisoro nashobora ngo businjo mu kicwekecho abo district ejo kweshanga hansharo na ihangi ya Rwanda na Democratic Republic ya Congo necho mugasho munonga echi government basize kubakorera umutekano nangwa security yo nyakwa president yazanye amahoro yo president yazanye mu Uganda natwe aba municipality tukaba turi kungukaho icyo ni kintu tugire kurinda Dr. Lewo Mufuitimana ayisimbire okukikirwa abantu ba municipality ya Kisoro wenashobora ngo enkurakurana y'ibyintasya eri hamuseto omyaka eji 39 y'ekibine kya NRM ombwebembezi oteireho obuhereza nkubwe by'obujanjabi ebyobwegese ebyentambura nabyo bikagarura omutweruguru muri municipality ntazirimo amwomde buri muntu atirista ariko bakakazo nikimenyesha ngo the GDP umutungo w'abantu ba buri munsi wiyongeyeho gake sinavuga koko ngo abantu nabakire cyane ariko atirista umutungo wiyongeyeho muri iyo myaka 39 kivuzo ko muze ko 39 Nezeyi Joseph wa Senkoko Chairperson wegombora ya Kanaba nashobora ngo government ekozire kihango ahakubuturo mtindo gwengudo oteireho nempereze yindi ermu ebyamagara hamwe na nebyamashomero ebihunduzibwe cyambere ndashimira iyi government yacu ya Uganda iyobowe na NRM government na chairperson wacu Yoweri Kaguta Museveni kubwo kubera amaje gukora ibintu byinshi mu district yacu ya Kisoro ariko ndibanda ku gigombora ya Kanaba icambere umuhanda wa Kabare Kisoro unyuze mu gombora ya Kanaba yaratworoheye kugira ngo tuvane ibintu mu mirima tubijane mu gatare bisi rureche ya pasoni nashobora ngo entebekanisa za government in parish development model hamwe n'izindi swerera abanyayuganda kurakurana ndashima cyane NRM ya President Museveni Yoweri Kaguta abana bacu bari kwiga bari mu mashuri icyo ni achievement ya NRM cya kabiri achievement ya NRM byo turi guprotectinga no kugira ngo president yatanze PDM abantu bose kugira ngo bave mu bukene kandi kugira ngo abana bacu basome neza ibyo nabyo nibyo turi guprotectinga bivuye ku Kagiraneza Yeremia umuturage wa Bunagana Town Council
wenashobora nguo kwigurwa kw'ensharo hagati ya Uganda na Congo bwanyuma y'emyaka ena n'ekyo mugasho munonga abantu b'ekicweka ekyo. Turashima NRM movement ku bintu yadukoreye, ugururiye umupaka. Icyo ni ikintu cya mbere cyane turabanza kuyishimira, kandi tukaba dufite umutekano mwinshi uhagije muri Bunagana. District ya Kisoro neja kutayisa President Yoweri Kaguta Museveni arukutera orukungana rwe rwo kubanza urukusherura Karuro mu Burengero rw'Izoba nyenkyakare. Gashakwa Ayibare Adonia omuri Kisoro.